komeza ugubwe neza uri kuri kibiganiro n'amakuru cyenda tukugezaho 5 kuri 5 tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Twakubwira rero ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Kagame yifatanyije n'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi ni mu birori byo gufungura inama ya Loni yiga ku mihindagurikire y'ibihe COP28 kuri uyu wa mbere cyangwa se kuri iyi tariki ya mbere Ukuboza 2023. Ibirori byo gufungura inama ibera i Dubai byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ndetse yatangiye kuwa 30 Ugushyingo, bikaba biteganyijwe ko izasozwa kuwa 12 Ukuboza 2023. Hagati twakubwira ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzu y'amatora cyangwa se ububiko bwa komisiyo y'amatora bwibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ikaze rero wote wakora subscribe, ukora share, ikindi utere comment nyine ku biganiro n'amakuru tuba tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'ubundi yifatanyije n'abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi ni mu birori byo gufungura inama ya Loni yiga ku mihindagurikire y'ibihe COP28 kuri uyu wa mbere cyangwa se kuri itariki ya mbere Ukuboza 2023. Ibirori byo gufungura iyi nama ibera i Dubai byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ndetse yatangiye kuwa 30 Ugushyingo, bikaba biteganyijwe ko izasozwa kuwa 12 Ukuboza 2023. Perezidansi rero y'u Rwanda yatangaje ko Perezida Kagame yifatanyije n'abarimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mbabarire, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bari baje muri ibi birori. Abitabiriye inama ya COP28 rero baturutse n'ubundi mu bihugu bigera kuri 200 barimo abayobozi b'ibigo by'ubucuruzi n'imari, abahagarariye imiryango ya societe civile bahuriye ku ntego yo gushaka n'ubundi uko mu bihe bizaza hazaba hakoreshwa n'ubundi ingufu zitangiza ikirere n'akamaro k'ubufatanye muri urwo rwego. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko n'ubundi mu bigomba gushakirwa ibisubizo harimo ikibazo cy'ubushyuhe bukabije bukomeje n'ubundi gutwara amafaranga menshi ndetse bukagira ingaruka ku izamuka ry'ibiciro no gutuma ubuzima burushaho kugenda buhenda ku isi. Yavuze ko kandi ingufu n'ubundi zisubira ari impano nziza ku batuye umubumbe haba ku buzima bwabo ndetse no ku bukungu. Muri bimwe rero byaranze ibikorwa by'inama ya COP28 ku munsi wa mbere harimo n'ubundi gutangiza ku mugaragaro ikigega kizajya gikubuka ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bishegeshwa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kurusha ibindi. Ni igikorwa rero cyayobowe na Perezida wa COP28 akaba rero na Minisitiri w'Inganda n'ikoranabuhanga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu Dr Sultan Al Jaber. Ikigega rero cyemejwe mu nama nk'iya COP27 yabereye n'ubundi mu Misiri ndetse yabaye mu mwaka ushize. Dr rero Sultan yavuze ko iki kigega n'ubundi kizafasha miliyari z'abantu nyine bagerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe kurusha abandi. Hagati twakubwira ko ububiko bwa komisiyo y'amatora bwibasiwe n'inkongi y'umuriro ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo kuri uyu 29 twakubwira ko ahagana mu masaa 2:15 z'ijoro inkongi y'umuriro yibasiye n'ubundi ububiko bw'ishami rya komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni komisiyo yitwa Seni ahitwa Bolobo ni mu ntara ya Mai Ndombe. Iyi nkongi rero yangije n'ubundi burundu inyubako y'ububiko bitera n'ubundi igihombo kinini cy'ibikoresho kuri Seni. Mu bikoresho rero byahiye bikakongoka harimo n'ubundi imashini za electronique zitora birumvikana zigera ku 163 zakoreshejwe no mu 2018, ibyumba by'itora bishaga 136, ibikoresho byuzuye bya Avizet 2011 ndetse na mudasobwa 7. Twakubwira rero ko n'ubundi mu guhangana n'iki kibazo rero giteye inkeke, Seni yasabye abayobozi babishinzwe gutangiza iperereza ryimbitse rigamije kumenya neza aho inkongi yakomotse ndetse irasaba kandi ko hafatwa ingamba zo kumenya no guhana
siora nani na usubiri yeye apite kama kushoto kwa mashariki pale. Ndio sema kwa kupitia wote. Hapo kabisa wazoo vizuri sana. Ndio nakusoma. Na usubiri ndio unanipata? Aha. Hala kwa mashariki wasenga kulia confirm. Bakugwa maonga. Adiko nakimbia. Akoti mingi sana confirm hiyo. Kabla kama simpatie muda. Alikuwa starata hai. Watu harakisha bwana, asimpatie muda. Watu wapite kulia na kushoto. Nataka sasa kari kama mashariki kwa mfano hii. Usinge batembea vizuri mumwache, lakini harakisha kabisa, harakisha mauke ndani. Katuhere ko M23 biri kuvugwa ko rwose yahakanye ibyuko nubundi yaba ikorana n'abacancuro b'abanyamahanga. M23 rero yabinyomoje ivuga ko rwose ntaho ihuriye nuko yabikorana n'abacancuro b'abanyamahanga. Umuvugizi wa M23 uyu ni Majoro Wiringoma yanyomoje igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC giherutse gushyira n'ubundi hanze amashusho avuga ko yafashwe na drones agaragaza n'ubundi abarwanyi ba M23 barimo abafite uruhu rwera. FARDC rero iherutse gushyira hanze amashusho agaragaza abantu bambaye imyenda ya gisirikare ivuga ko ari amashusho yafashwe n'ubundi na drones yerekana abasirikare ba M23 mu birindiro byayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe rero mu bakoresha internet cyangwa se imbuga nkoranyambaga bahise batangira kujora aya mashusho ndetse bagaragaza ko arayafatiwe muri Ukraine mu ntambara ihuje icyo gihugu n'Uburusiya kuko anagaragaramo abazungu cyangwa se abafite uruhu rwera. Majoro rero Wiringoma kuri X cyangwa se icyahoze cyitwa Twitter yavuze ko abagaragara muri ariya mashusho atari ingabo za M23 ati bitandukanye n'ibiri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. M23 nta basirikare b'abanyamahanga igira cyangwa se abacancuro. Ni ibinyoma rero byahimbwe na guverinoma ngo ihishire intege nke zayo. Twakubwira ko ingabo za Kongo zimaze iminsi n'ubundi zisumbirijwe na M23 muri teritwari ya Rucuru na Masisi nyuma yo kubura imirwano mu Kwakira uyu mwaka wa 2023 turi kugenda tugera ku musozo. Twakubwira ko rero ko kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru n'ubundi ku rubuga nkoranyambaga rwa X hakwirakwijwe amafoto n'amashusho agaragaza abasirikare b'abazungu. Umunyamakuru Daniel Micombero uri mu bakwirakwije ayo mafoto rero yavuze ko ari ay'abacancuro b'abazungu M23 yitabaje ngo n'ubundi bayifashishe guhangana n'ingabo za leta ya Kongo cyangwa se n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu rero munyamakuru Micombero usanzwe n'ubundi anakorera mu kwaha kwa leta ya Kongo yavuze ko amashusho n'amafoto agaragaramo bari abasirikare yafatiwe n'ubundi muri teritwari ya Masisi. Gusa igenzura yakoze n'ubundi kuri imwe muri ayo mafoto ryerekana ko ahubwo yafatiwe n'ubundi muri Ukraine ahakomeje kubera intambara y'ingabo z'icyo gihugu n'Uburusiya, nubwo n'ubundi hari n'abagiye bagaragaza ko cyase bavuga ko ari amashusho yafatiwe n'ubundi mu Burusiya muri Ukraine.
umuvugizi wa M23 rero Major Birigoma nk'uko n'ubundi yabinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko amakuru avuga ko uriya mutwe waba waritabaje abacancuro bazungu ari ibihuha kandi ko nta shingiro bifite. Major Ngoma rero yunzemo ko ibyo kuvuga ko M23 yiyambaje abacancuro ari amakabya nkuru yavuzwe na leta ya Kongo mu rwego rwo guhuza abantu no guhisha intege nke zayo ndetse n'ubushobozi buke bwayo busanzwe buzwi na buri wese nk'uko n'ubundi byagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Hagati aho twakubwira ko muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye mu gitondo rero uko twari tumaze kubabwira rero mu ishami rya Huye n'ubundi ni kaminuza y'u Rwanda by'umwihariko ishami rya Huye hagaragaye uruhinja rwapfuye ndetse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere Ukuboza 2023 muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye habonetse uruhinja rwendaga kuvuka rwapfuye nyuma n'ubundi yo kujugunywa ahagenewe gushyirwa imyanda cyangwa se muri puberi. Urwo ruhinja rero rwagaragaye hafi y'inyubako icumbikamo abanyeshuri b'abakobwa izwi nka Bengazi. Umukozi rero ushinzwe isuku muri iyo nyubako n'ubundi ya Bengazi yari yagiye kugenzura ibikoresho bimenywamo imyanda maze atungurwa no gusangamo uruhinja rw'umwana w'umuhungu ngo rwari ruri mu kigero cy'amezi 8. Abageze aho ibi byabereye rero bikiba bavuga ko ngo uru ruhinja n'ubundi rwari rukuru ndetse rwagombaga no kubaho, bagakeka ko rwaba rwananizwe rukivuka. Umwe rero mu bahakora isuku wanze gushyira imyirondoro ye ijya hanze yagize ati nuko abanyeshuri n'ubundi bahishirana cyane naho ubundi bakabaye bamuzi, uriya mwana yari mukuru yakabaye yanarize akivuka abantu bakabyumva. Igishoboka rero uriya mwana wamubyaye yahise n'ubundi amunika. Twakubwira rero ko umurambo n'ubundi w'uruhinja wajyanwe n'inzego zishinzwe ubugenzacyaha mu gihe agishakishwa uwaba yabigizemo uruhare. Gusa nanone inkuru dukesha bwiza.com ifite umutwe ugira uti umunyeshuri wiga mu wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda akurikiranwaho gukuramo inda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki ya mbere Ukuboza 2023 abanyeshinzwe isuku muri kaminuza y'u Rwanda Huye basanze umwana w'uruhinja bigaragara ko yari afite amezi 8 n'iminsi mikeya mu gatebo k'imyanda kari kari mu macumbi n'ubundi y'abakobwa azwi nka Bengazi. Umwe rero mu banyeshuri ba kaminuza ni ukekwaho gukoramo cyangwa se gukuramo iyo nda yarangiza n'ubundi akajugunya uruhinja mu gatebo k'imyanda abanyeshuri bajugunyamo imyanda. Amakuru rero Bwiza yabashije kubona tunakesha ino nkuru avuga ko ibintu byacitse muri kaminuza, abanyeshuri bose bacumbika muri ayo macumbi basohowe, iperereza rihita ritangira ndetse umwe mu bakobwa baba muri iryo cumbi bivugwa ko aniga mu mwaka wa mbere ukekwaho gukuramo iyo nda yahise ngatabwa muri yombi. Umwe rero mu bagenzi be yabwiye itangazamakuru ko amakuru akimara kumenyekana abakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bahise bahagera ndetse babasohora mu macumbi yabo. Abakobwa rero biga muri kaminuza y'u Rwanda College ya Huye cyangwa se ishami rya Huye bahise batumizwa mu nama y'igitaraganya kugira ngo bahabwe impanuro ndetse banahumurizwe. Nk'uko rero biteganywa n'itegeko nimero 68/2018 nk'uko biteganya n'itegeko nyine nimero 68/2018 ryo kuwa 30 y'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuntu wese ukuyemo inda abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze n'ubundi ibihumbi 200 mu mafaranga y'u Rwanda. Turagumye rero tukugeza amakuru 5 kuri 5. Wowe icyo busabwa no gukora subscribe ugakora share ugatera comment ku biganiro n'amakuru tukugeza 5 kuri 5.